Skaban, Motoskup 2025, zvuk motora i adrenalin, noćni motoskup, buka motora, rock muzika i naravno također motoskup, prijateljstvo, motori i sloboda. Vi pratite naše podcast Ognjen TV na vrhu. Moje ime je Stanković Ognjen, koordinator za posao. Slušajte pažljivo. Dobrodošli na najveći motoskup godine. Uživajte u snimcima motora, druženju, dobroj muzici, u vrhunskom adrenalinu ako voliš brzinu motokulturu i dobar provod. Ovo je video za tebe. Također, spektakularna noć na motoskupu, zvuk auspuha, sveta motora i žestoki rock bendovi. Pogledajte kako izgleda pravi bajkerski provod pod otvorenim nebom. I također, posljednji dan kaže, motoskup nije samo buka i brzina, to je zajedništvo, prijateljstvo i ljubav prema motorima. Međutim, u ovom videu donosimo atmosferu druženja i zajedničkih vožnji. Ajmo da počnemo. Motoskup je događaj gdje se okupljaju bajkeri i ljubitelji motora. To može biti manje lokalni susret ili veliki festival koji traje više dana. Na takvim skupovima ljudi dolaze da izlažu i pokazuju svoje motore. Druže se sa drugim bajkerima, slušaju rock ili metal koncerte, često je muzika važan dio atmosfere, učestvuju u vožnjama u koloniji, bajkerske parade, uživaju u kampovanju, hrani i piću. U Srbiji i regionu motoskupovi su vrlo popularni tokom leta, okupljaju i po nekoliko hiljada ljudi, a često ih organizuju bajkerski klubovi. Ukoliko se svidjelo ovaj video na naš YouTube kanal na Motoskupu, stavite like i pišite komentare, klikajte na zvončići, subscribe se na kanalu, zapratite naš Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter, a na sajtu urgenjatv.com ukoliko želite to da prijavite na web sajtu i link u opisu profili i srećno na Motoskupu. Pozdrav!